wa Shali TV nkuko mubona Sami akaba yinjiye nk'umwami mu kibuga umeze gutse umeze fresh bro kije boss umeze fresh wumva gutse kuba uri ngaha muri kano ka so much bro thank you so much welcome again poa bro thank you so much mama yake kwa mama yake sina mama yake yes bakunzi ba Shali TV murabona yuko ari ibintu biryoshye cyane kuri no munsi uri hejuru uyu rero ni Mr Sami umunsi akaba ari umunsi mukuru w'isabukuru giwe umunsi mukuru ukomeye cyane gose no munsi ameze nk'umwami nkuko mubibona abantu benshi niho bari team Mutama Gerard akaba team ihuriro yose kabiri ngaha Ijisho Media bose bari ngaha mu kugira ngo bamwifurize isabukuru giza uwo mubona rero hajya yicaye ni Sami Mr Sami okay mugumane rero najewe kugira ngo mubandanye muraba ibirori vy'uno munsi ko bipanze kuva mu gitondo twababwiye yuko ukuguru kukundi ukuboko kukundi turiko turaba ibirori vy'uno munsi nyene biza kuba byifashe WhatsApp
simama we. Sami simama. Twende. Okay. Sami cheza. Hey. Magazinga, Rukundo News TV.
mu bikorwa Rukundo TV Burundi muri Rukundo News TV muri Jirani TV muri Sami Official bose tuba turi kumwe ni kuvuga mu bikorwa byiwe Ronald Kursa bandi kumwe nawe so magazi nawe kazi na mbere Rukundo TV Burundi ya baragukunda barakunezerewe umubyeyi wabo umugereka wabo bakaba bahaye akantu bafashe inka barayivunagura bashyira ahantu hamwe iza iri hamwe ushaka kuyanzaniza bishikiriza ariko imeze ko ntibishikiriza ushobora guhamagara ubwo dufatikanije muri Rukundo TV Burundi uyu ni mama muganga ndavuza ko dushikanga amagara umukobu umugakema shora kushikiriza wekezaji ya Sami umubyeyi wacu aho ubona ndakubwiye kunyara umugabo umubyeyi mwiza agatashikirije n'ikimenyetso cy'urukundo dufitiye akoze cyane yaga rwa rukundo nababwiye Sami yatureze mu rukundo atwereka inzira dukwiye gucamo kugiye kubwiki ya nk'uko nababwiye magazi ngaho bw'amatiyo atatu ariko muri iyi akandi ya Sami Official nawe nyine aza kuvuga ijambo kuko tubitiye tubibamo reka ndabukuru kubwira abo muri Jirani nabo nyine barabe ukuntu boshika ngaho imbere icyo bateguye bakimushikirize ya bazoba bakoze so ndabizi ko Jirani tubibereje ariko kugira ngo tiraje hoza mu masarama abandi bose bafate foto ya famille nawe utugira kugira byo bakoza masarama ushobora gushikiriza akantu wateguye tubakomera amashyi ngari tubakomera amashyi so birashobora kunganira ndabahaye mwiba wagira hamwe aba natwe twaje dusabira Jirani muri make ntabwo nshima uyu mutama umugabo w'abagabo umugabo akomeye cyane rwose ni umugabo novuga ko yadugije impano nyinshi za benshi ni umugabo tewe novuga ubwanjye n'imbere ubwanjye iterambere ry'iwanjye ry'uno munsi aho mubashyize ko yagize umubara munini yashaka imana imureza igihe ishishikari kumwongera imana ishishikari kumwongeza ubwenge impano yiwe aba nk'uko bisanzwe twaje ngaha kumufata mu mugongo twifuriza isabukuru nziza ati mu Jirani TV televiziyo kabisa yovuga ko umuhungu uyu mupapa ariwe mugabo ni ukuvuga niwe mutegeka wacu niho dufasha muri byinshi novuga ati imana imugeza leta so one love kuko kuba nabivuga one love so murashobora kugabanuka gato ndabahamagara sindabahamagara ndabahamagara dufate ifoto ya famille uko turi amatimu atatu yose imicane ndabahamagara nikugira ikibazo imana no wari so turabandanya one love
inyuma yiwe niyo mpamvu aguma neza agirwa so turabandanya nawe kamamagare Rukundo TV Rukundo News TV nawe ishike ngaho imbere akira ateguye yizane ibishikirize zobigize neza ndashobora guhamagara Iva na Masandra bagashika amashyi menshi cyane bravo dukomera amashyi atakabira iyo dukomera amashyi menshi cyane dukomera amashyi menshi cyane ikado yacu yatudirije ikado yacu bikomande ligue ureke tuzabona tubaniye dukomera amashyi menshi cyane. Merci beaucoup, Mr. Samuel Comédien. Merci beaucoup pour les sponsors. TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est Lunga. Il faut que vous ayez ashikikire TV yacu, ashikikire impano zacu. Iyi Rukundo News TV ikamenyekana cyane kuri sezo nziza cyane. Ariyo Glen, aribaze yuko ikabarira cyane. Natwe ntitwatanze amajambo menshi zo kugira. Ariko kureba kuri ino sabukuru yiwe ya 2098 reka nakubwira ati tubisa cyane Samir Comédien. Reka nsabe umukonseye wacu kugira ngo amuzanire ako kazo aca mugwamura mubwira ati turamukunda cyane ku izina rya Rukundo News TV mwakoze. Dukomera amashyi menshi cyane. Hola, nashobora kubandanya nashobora kubandanya kuko nabivuze w'abapapa bakuze umupapa wa generasiyo yacu umupapa wa batoya biwe so turaryohewe Mr. Sami my brother jewe sinzi icyo novuga kuri uno mwanya gusa nawe wageze ku giti cyanjye Rukundo TV Burundi bagushikirije Rukundo News TV bagushikirije Jiragi TV bagushikirije nawe wageze aha so my God yaje gufite channel yitwa Sami Official bize nago uburyo ubukoresha cyane basideme filme kugaba deve gukorera filme deve gukorera filme yose nayo gukorera ataco namusabye duhereye muri production gushika yahizorangira zoba nakubwiwe arabizi ko narijyajya kandi yabivuze imbere y'abantu zoyikora hama narishaka sinabarambiye vrema mumbabarire umunezero uri kurava ibwira umutima uratudubiza ndashobora guhamagara Mama Sandra na Mama Salama mugashika ngaho imbere mukamurisha kukeki bazanye ndabasabye mu byubahiro byanyu aho muri yose mumurisha akantu gatoya kagaragaza yuko mwamuzaniye so n'uwitwa Tifa ari hafi mumurishe n'ubundi rimwegere dufate maze sawa imigira zoom nk'imigira zoom birakwiye reka nabasaba musabire umunezagiro mwinshi sibaye MC sibiza amajambo menshi ndabarambire gusa byakwiza amashyi menshi cyane kuri Emablu mukomera amashyi bacu. Merci beaucoup, murakoze cyane gose naho murishi akwambia ni hatari sana
Trade Center bace batwihangana kugira ngo tubandanye urubanza umwanya wacu uratanguwabo merci beaucoup murakoze cyane rwose murakoze ama kugira ngo twihute cyane rwose twabafasha kugira ngo uwo wese we yazanye kado y'amakeke kugira ngo bayazane ngaho imbere kugira ngo twihutishe urubanza rwacu. Merci beaucoup Mama Salama mugire n'ingoga merci beaucoup murakoze cyane rwose amashimwe cyane rero kuri zino team Sami asanzwe arongoye amashimwe cyane. Ese saba mumeze neza abazanye amagato rero bakiko bayazana ngaho imbere turafise le Grand Star anabwiye ko twatewe iteka n'abasitare benshi bateye igomwe cyane rwose reka maze bamupepere papa Akesi papa wa Live TV ndamubwire yuko aberewe cyane rwose koresha umwana mubwire papa Akesi turaberewe sana amashimwe cyane kuri papa wa Live TV ni televiziyo nziza cyane kuza gushyigikira abajene kandi baze yuko iterambere ry'iwe muri ko muraribona reka ndamukende cyane rwose merci beaucoup bakiriko baraza nababwiye ko twatewe iteka n'abasuperstar benshi ariko sale ntihagire umuntu asubira kuza gutamika Sami kubera ko umwanya nturagera Sami twicare merci beaucoup reka rero kugira ngo duhe umwanya tugenende dukumbuye Gasoti niyo mukumbuye akuye asikuwa anapendeza DJ What's the name? anapendeza Salama. Umezeza. Leo anashuka mbele na kuibuka si yapate kwa Sami. Sami ni mwenzi wanje tunaipokea. Tunaipokea chale. Sami na muzi akili kisoma kiboko kuri kate. Akili mama shuka wani. Sami. Tuzeni sema. Sabina mlioga hizo kuku mtatie achiwa masafuria achiwa mashuka Sami umukobwa mbere bakunda yeje namuteretse ubu wese ni namugize Nisema yitwa very nice akona saswi Ama Jona Kenan Ismail Gasore aka Babalao CEO wa ITC na Kenan tufunze kutoka Sami Bohobo muri kwa rukundo yeye ngo kumugisi muri Grand Frère apare comedy uninshuti yanjye magara usibye ko twahuriye muri iki bustani ariko ubwabwira mbere para bakera yari wenyine barakoranye muri quartier akeshi twabana Sami Jona kavuga kwemera naje